Srpski nacionalni savjet Crne Gore obilježit će Sretenje Gospodnje i Dan državnosti Republike Srbije nizom manifestacija. Centralno polaganje vijenaca na spomen obilježje osnivaču moderne srpske države voždu Karađorđu u Karađorđevom parku u Podgorici u 9 sati. Polaganje vijenaca na spomen obilježi Ljubu Jevtiću, Srbinu iz Srebrenice, pogubljenom od strane neprijatelja, koji nije želio da strijelja civile po nalogu austrougarskog okupatora, Njegošev park u Podgorici u 9 sati 45 minuta. Polaganje vijenaca na zajedničku grobnicu srpskim vojnicima u Doljanima u Podgorici koji su stradali prilikom odstupanja preko Crne Gore u 10 sati 30 minuta. Polaganje vijenaca na spomen obilježi generalu Đoku Miraševiću u Doljanima u Podgorici u 11 sati. Polaganje vijenaca na spomen obilježja vojvodi Marku Miljanovu na Medunu u Kučima u 11 sati 30 minuta. Dobrodošli.